Tala falava o se whapoponga o tala mai Australia le Radio Samoa. Tala whiwhia mo le amtanga le vaiaso o whaero mai pe amare 2 miliona tangata Australia le asiti o lātou tutongi i le amatanga le masina fou. Ina ua whaia le whaiunga le Fair Work Commission po le FWC e si tia le tongi mawalalo ngā nuenga. O le ala si tanga e amata le aso mua iunai le ao o toa le tongi mawalalo ngā nuenga le luasul fata la sene i le itu la. Tusare ua tolu tesi marifitu su tolu pasene ua si iti ai, mai le lua su tolu ta la lua su tolu sene ro iai. Pa mai le komisi leo ngā nuenga tara whengai, o le ao ngatasi lea si itanga ma le inflation o iai le teminei. O le tausanga fo i taruaina si iti ai le komisi le tongi mawalalo o ngā nuenga i le 5 tesi marifitu su 5 pasene. O whaamania mai leo na maua le tino mariua se tamai tai pēr ma le tolu sultau sanga le matua i le vaenga na iei le whale na pa ui na ua pāni eise mea mai te tonu o le no whanga lea i le asato na ina te nei le explosion e pēr na ripotia na pa uai ma le whale lea i Waikanda Crescent i Wayland. Le ripoti le tamai mai leo o ta wai o le te o le tolu le vavea na leila na mauai le tino mariua sia tamai tai ma o lo whaataria se whaamaoninga i loa tonu mai. I ripota le 9 News o ta wai e teletonuina o le ata maitai o lo whaia o onga whaatau soifua ma sa sia tu isi ona tina le o ta ua sa iei pia lava i lea no fuanga ma whaia ia na taru sanga mo si ana tama. O nisi mori mau le lava ripoti o ta wai e masani o na sasongia e le totele se bane le whaafonga e au mau i le whaetu lea se manongi o le kesi e liki mai lea no fuanga ma ua whaamania foi o lo whaia ne ieisu suenga. E to rua tamai te oro tau sa idia pēr i reitu i mātua Queensland ma olo iei pēr papolenga ilo la saunga le mū. Tāru sanga i reo i le atunu ui lea whae tu ia whasosoan ia ne le sa iringa o le teni tite se fulu tasi tau sanga ma le tamai tite se fulu tau sanga e talitonuina o lo i Cairns po le whae tu o Tablelands. Whae roa ata i upenga ta whae langi ma o tamaiti papalangi mo wha matu mai ma le numera leo le leina tasi tolu tasi wha e peso tai atua nisi onu si la fiani whaamtaranga i tamaiti e to lua na amata sa idia mai lea so tofu i taruai mai le whaai tu o Mariba. E to tasi se li e whasa pururua tausanga wadi putia mai wa mariu se whaalablawe tau ta vale i Karila i le tu i sau teo sini le pōna pōpo le afor se fulu. Whai mai le 7 News na nga iatu i lana ta vale o le Mitsubishi SUV la vea ina wafetu ai ma se pā ma se la au i Bates Drive pe ona whaamani e leo. E na o iel tangata sai tonu le ta vale ma sa tau mawhai paramedics e tonga fiti peita ai wa ta ua na maniwa i lava i lea vaenga. E lo iei nisi o ta ua na manunu ai nei whaana manawe au lo whaia pēr su e suenga ma tu inatu le ripoti i le coroner. Tala muri Manu malolo tai tō fito ta mai tai Australia i le vai o le tamisanga tai tō fito le rangi sa whanga solo i Madrid i le whaai unga le vaiaso ma ua manu malo ai fo i le series a toa mo le nei tō sanga. O le aua wharani na ta aluma Australia i le finals ma o le unga le ta alonga Australia i luas rono fitu wharani. O le aua New Zealand sa manu malo so o i vai e wha o tuanai pe ta ina whaia ina ia Australia i le semi-finals i le ta sanga lea. O sauni nei la Australia mo ta alonga le Olimpeka le lo mau o ngai le sila le to tele le au lea ma le au fo e ta mai ta New Zealand i le taumata le a whaingata o na whaia ina i le ta sanga. Nei tu pawari o wharani man malo ai, ina ua whaia inai Argentina i le finals sfulu i vade lima, ma ua siampini ai foi i le series ale i tu pawari o le nei tu sanga. O le au teito o fitu ar manu Samoa, whāturanga mai le turanga sfulu tasi le teminei i le whaasaronga o au matongi e lua sfulu mareiwa. Tala ia le video Samoa mo le amatanga o le nei mai yaso mai Australia soifua.